s kojim sve kritikama, opasnostima, situacijama si se suočila na svojem profesionalnom i privatnom putu i bi li nam mogla reći više nešto o tim opasnostima koje su te dočekale dok si tražila istinu? Apsolutno, da. Mislim, ovako, ja sam u novinarstvo ušla u toliko otvorenog srca. Mislim, kao open-minded, ali stvarno otvorenog srca. Znači, meni je pisanje strast oduvijek. Masa ljudi me zove grammar naci. Znači, doslovno kao u stilu frendica pošalje mail i onda kao, hej, sorry na greškama. Da. Znači, onako... Pritisak stavljaš na ljude. Kao, ja sam kao novinar, lektor, korektor, sve u jedno. Šalim se, naravno. Znači, krenula sam u to baš onako stvarno otvoreno. Ja ni u snu nisam mogla sanjati da, ne znam, ću doslovno sa prvim tekstom već steći nekakve neprijatelje, mislim uvjetno rečeno neprijatelje, jer ja osobno nemam neprijatelja. Ljudi koji možda u meni vide nekog neprijatelja, mislim da je to njihov problem i ja sam našla fantastičan zapravo način, vrlo jednostavan da se borim protiv toga. Ja se za te ljude molim. To sam baš stavila u molitvu, predala sve te ljude koji imaju nešto protiv mene iz bilo kojeg razloga, najčešće profesionalnog. I to je zapravo način na koji se ja s tim nosim, tako da se time u biti niti ne zamaram. Jer ako se ja smatram nekakvim vjernikom, onda bi trebala biti u meni živa ona rečenica da ljubi i svoje neprijatelje. Tako da ja nikoga ne mrzim i ne osjećam, ja zaista ne osjećam neprijateljstvo ni prema kome. Od samog starta sam susrela sam se sa nekim, ajmo reći, ljubomorama, sa nekim upitnicima, čak i sa otvorenim izražavanjima animoziteta, optužbama da sam ja, ne znam, miljenica glavnog urednika, čovjeka kojeg nisam poznavala tipa ni 3 dana, koji mi je recimo dao veliku zapravo odgovornost i genijalnu ulogu da pišem tada za Glas Istre uvodnike. To je Robert Frank, bivši glavni urednik, koji je isto tako bio, iako su ga mnogi tumačili vrlo pogrešno i još uvijek ga tumače vrlo pogrešno, ali to je imam sliku u koju želim vjerovati, ništa me neće pokolebat. On mi je zapravo stvarno ukazao veliku čast i baš mi je dao vjetar u leđa. Ja sam i veliki radoholičar i odrađivala sam sve dosta zdušno i uživljeno i nisam gledala na sate, mislim to se znalo raditi po 12-14 sati na dan. Goriš, znači ideš spavati i već ne možeš ni spavati od uzbuđenja jer ne znam, imaš intervju s ovim, ideš na, ne znam, ideš sutra na neku presicu gdje ćeš moći postaviti neko pitanje, stvarno baš jedan gorljivi tempo i ja sam bila za sve to spremna. Tako da ja s njim stvarno nisam imala sukoba, dok recimo neke kolege jesu i to se onda tumačilo kao evo, umjesto da oni možda porade na nekom svom problemu u odnosu sa njim su onda lakše je svaliti, ne znam, ti si kriv jer ja nešto ne uspijevam. Tako da nekako u startu da, te teškoće su bile neke male smicalice, malo bockanja, peckanja riječima, pa ne znam, onda je to znalo prerastati u nešto malo žešće, tipa ne znam, iza leđa, pa sabotaže nekih zadataka i tako dalje. I zapravo najveće poteškoće su došle sa mojim pisanjem o LGBT udrugama.
zapravo sa jednom kolumnom koju sam ja nazvala Draga, ne budi peder, po jednoj pjesmi iz 80-ih, gdje sam zapravo kritizirala taj cijeli koncept parada, cijeli koncept postojanja tih udruga koje zapravo monetiziraju svoje seksualno opredjeljenje, što je po meni toliko bizarno, kao što, primjer tipa monetizirat ćemo, svoje bilo koje drugo uvjerenje. I onda hodat ćemo okolo, na sva zvona i mi smo, ugroženi zato jer, ako nas neko krivo pogleda, to je sigurno zato jer smo mi to. Ček. Da živimo u 2026. godini. Sad. Znači, nije nikog bilo briga, ni 80. ne. U jednom periodu sam bila proglašena homofobom, transfobom. Znači, ta kolumna je kazala meni, ja sam imala u kolumnama slobodu pisati što god želim. Znači, to je jedna novinarska forma koja je vrlo slobodna. Znači, slobodno sam iskomentirati apsolutno sve. Neki ljudi su stvarno to išli iščitavati više puta. Ništa uvredljivo nisu našli. Mislim, ja tamo nikoga ne vrijeđam. Ja ne vrijeđam nikoga na temelju njegove seksualne orijentacije. Koja je konkretno bila poanta te kolumne? Poanta kolumne je bila ta monetizacija tih udruga. Znači, monetizacija u biti tvog seksualnog opredjeljenja. Znači, želim se prikazati kao žrtva u ovom društvu. Mislim, šta mi hodamo ulicom i pitamo je li neko homoseksualac, jesi ti, Da, koga briga kao. Pa doslovno, who cares? Mm-hmm. Znači, ta kolumna čak i završava, ja mislim, rečenicom da veliku većinu ljudi zapravo nije briga. Mm-hmm. Ti si u stvari kritikovala te udruge koje se bave tim pride pokretima, ali tako? Pa u principu da, ali iz perspektive njihovog narativa da su oni žrtve u ovom društvu. Mm-hmm. Neprihvaćene žrtve, ali da. Znači, čekaj, na koju foru si ti žrtva? Tebi, jedan grad isplaćuje milijunske iznose tvojoj udruzi. Što ti si žrtva u ovom društvu? Ne bi rekla. Meni se čini da si povlašten. Mm-hmm. Znaš, o čemu mi pričamo? O kojim žrtvama mi pričamo? Ali ja sam dobila recimo etikete homofob, transfob, na mene su skočile te razne udruge, preko svojih odvjetnika. I to je kao nešto što bi mene valjda kao trebalo obilježiti ili pratiti. Mislim, ja nemam nikakve od fobija, imam zapravo dvije fobije. Jedna je od visine, a druga je od zmija.